Nitwa Abarikumwe Azarias, ndi umuyobozi w'umuryango Hope Art Christians ukora ibikorwa by'ivugabutumwa tubinyujije mu mikino. Dukoresha ikinamico, dukinyeza ako kanya, tugakoresha n'uburyo bwa filime, ducisha ku murongo wacu wa YouTube witwa Uwo Ndiwe ku Rugamba. Aka kanya ni akanya ko kugira ngo natwe dutange ubutumwa, ntabwo ari igihe cyo guceceka, ahubwo ni igihe cyo kuvuga kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya uko yitwara mu minsi nk'iyi ngiyi. Tugomba kumvira gahunda za leta, kuko gahunda za leta ziba ziteganyijwe. Leta ni umubyeyi, kuvuga ngo iratureberera. Tugomba kuguma mu rugo kuko leta ibidusaba. Tugomba gusenga cyane, tukaba maso kugira ngo abantu batandurire aho ngaho. Niba umwanya wo kuguma mu rugo, si umwanya wo gucura amatiku, si umwanya wo guhimba ibyaha cyangwa izindi ngeso, kuko niba turi gucunga imibiri, tugomba gucunga na roho nziza mu mubiri muzima, umubiri muzima ufite roho nziza. Ni ukuvuga yuko dukwiye kuba maso. Rero baradusaba ngo dukarabe intoki, ntitwumve ko babidusaba, ahubwo nibibe umuco muri twebwe. dukaraba intoki
amasegonda guhera kuri 40 kugera kuri 60 tuzaba twakuyeho umwanda neza. Ikindi, twambara agapfukamunwa. Niba abo kamaze kugeraho bakambare, kandi buri wese abigira intego. Ikindi, dusenge mu miryango yacu, dusengere igihugu, dusengere insengero zacu, aho dusengera mu matorero atandukanye n'amadini atandukanye. Kandi ikindi, dufashanye mu miryango. Niba ari icyo kurya ufite, uhe mugenzi wawe. Niba ari icyo kunywa ufite, uhe mugenzi wawe. Niba ari icyo kwambara, rwose dufashanye, kandi Imana izadushyigikira. Tugume mu rugo dukaraba intoki, twubahiriza gahunda za leta, turushaho no gusenga. Imana izadushyigikira. Murakoze. Imana ibahe umugisha.